Ko friso no u. Mo ko ta eva ke na piola maria ho eki mo le rei ai tonga ko toa. Tau ko ta mo va fitu poni ma. Pe be live stream broadcasting. Mo ape ko Kristi Gonzalo te ina utana tu nga ko yo ko ha ko ia I falo centuri. Me no walofa. Mal walofa he a honi. Ka mo le rei pe ko ma we pana wa ko ka fa ko ka wa mo na wifi. Ko fa falang lang e honi. Ko ta hene kuini na nas pau. Ko ia o I programa. Himi uroki lauia e lupe lo seri ko tau paanga. Por fora me hisame fa ka vi fieta au ko ta ka fa ko lotu a ka pure vai no tonga tapu ko ka po ha paru. Le ta jale palestina ko fa ka to ta te vita hala pare fau. Me a fa ko lo ko ia a honi ko ta ne ko ni nas pau. Deve cauir panasa e corisi, a poi fassi, come da una patao, ma pure a copa che causa la taina che fa. Deve fassi cauir panasa e corisi, e aveva mai tu una uia e poi cau lot canafi panaki, che amo I toconi pure a ia administration. Ma vedeva noi Whapalang langi te whaka ngai pare. Ui koe ngai pare, tu whora pani ko tu konpore ako e akademiki. Pea antema lewa. Koe korisi, kata kia iskairi kawariku koe o whahiwa. Koe antema let the celestial concerns all unite. Koe whahuia a handeri. Lewa malo. Ko ia sea a honi pa ka to ta te vita klo ia havea himituku ka we kapteni e ko skul sano ke ono a fa cresci e pareceni o sia si be fare va faso forma ko ia ai program ko ia ki a honi mo me mai be he tal be fana ko forma pito a Sayone e whanawa ko ke horo mai ko ke kau kafe o a honi ma o mena o kau I fi loto ai ma to ami kau ta whanau kau kafe ke he na o ke whanonga mai pe ai pare ko e whaki a honi ai ma hipo ai kana ke waki ko ngai programa ko ia a bia ko lo tonga le tamine na fenga ko ia ke pale le I langa po o ai o pare mohe ke pana wa ko no fo ma o una ta kai ngai ko ro ngai to ko ni ai ngai programa ke he ka o ia I politiko ia ai pure ko ki a honi e pela vai e ta unico e lo ta fu geni o pure ako ka se la tanga che fa e Federico ia e corisi ta mini che ta hai ngai project na nga foto ai Federico ia mo po o ngai fare mo ki he pana wa kono fu mau de ngai programa ke te vato e spoti te bevo che te vato ka técnica o de da de rege ka o kurisi tu ku ka ke na ula mai ki heni te ko ka da be val fitu poni mama la filme broadcasting te ke na to ko ia e murina wa de da ma fana no mo ka mai te ko ka da Koe ulua ke folfolahimi, ke kamata ake ai kātanga tanak tuunga e Kolisi Kunsalote, ke
ke tau whakaako wafe ma ua fulu mawha, ko ni mangi au fitu ngofulu, ko mama mo nia. Ni ma fitu noa he mi ka taki ka mo mea ke tau hiva. Sisu, ko koe pe, ko mama mo nia. Whahinga poto ke he, ko hue loia. Ke hua mama e o tua ki o tau atamai. Pehepe ke tautari a iwi o tohi, hanga e atamai ki ai ke mauai hamaloi. Rofola, e lau ke tataki a ke ngāwe anga e honi, to ia me ua furumani ma ngai same wa ni ma, te ulau pa me vesi waki, o tuku ki ana honga furu, ai au pehe a ano hiki. E sihova, ko hapai ake o kulau maari e ke te koe. E o tua, ko falala ke a whiona, ke oua nā kumā. Oua e pore a te au o ngai whirina, aua ko e kau matatari ke a whiona i kai whakamā. E whakamā bea ki nau tolo whai kā tuunga a. Eiki, whakailo mai ho ngahi whaunga, ako ke a te au ho ngahi alunga. Tataki au i ho mooni pe ako kita, he kokoe hoku otua whakamoianga. Kokoe o ko amanaki ki ai he aho kotoa. Manatu, eiki ki ho whakaatu i mo e whai o wha, he kutaru mei tua ia. Ko e ngahi hia o e te talavou mo e ngahi anghala, o ai manatua. Ko manatu mai ke tau mo o wha, ko e uhia eiki, ko e lelei o e awhiona. O ku lelei mo anga tonu a Sihova, ko iai o ku ne hulu ai hala ki he kau hena. Ko anga vai tene tataki he mea o ku ngofua. Io, ko anga vai tene ako ki ai hono hala o ona. Ko e ngai hala kotoa eiki ko e koto ofa mo e mooni, ke te ki nau tolo tau i le fuakawa mo e ne ngai whakamooni. Amen. Pwede kau whiwhia tau whaia. Pwede tu, pwede kau poa hau paru. E tau lot. Tua mafi. Ko e kamata anga ai a Fiona. Ko mau tupu anga. Ko i kuno anga. Ko mau tu amiri anga. Ko e mo i anga o maamani e Sisu Christ i mo i kolosi. Ko e kau ola anga o maamani i ho a Fio ma o mo ki mau tolu i e lau maari e maa oni.
Nā ke mua noa pē, koe whamatala ho mau whaka ngata. Koe e fu I mea pē ki mau tolu, o whakatatau ki ho mau alunga. Woke, koe whanau ohi pē ki mau tolu, o whakatatau ki ho mea si, pia moho o keresi. Koe koto au hape ki mau tolu o whakatatau ki he mau angahala. Ka koe ni pē ho mau orita. Ko ke whakatuu I ho mau lotolotonga. Koe whaitoo ki ho mau kafo. Koe iloanga e mau talangataa. Koe kātaki o e mau he. Koe toi tuanga e mau mate. Io. Koe kātupa ki ho mau mo ui anga. Mo mau maa o ni anga. Whakapita I si su, we ofa. Koe tui koe o e ngāhi tui, koe tui koe o tonga, pia koe taloni koe o e whare o tupo. Ko hai ia o kutuha, mo e nau whakapita I. Koe a whiona pe. Ko hai te mau tome e ki ai, ka koe a whiona pe. Koe aho e tue, pia mo e mabawa, ai korisko kuin salo te, I hea umai ai whanonga ki ngataanga o I tau whakaako o I wanoa wapa. Whakapitai, I nā ke pou ao, mō pou māma he whanonga. Nai lahi peo no ngāhi pore, kako e ki pēna I taki. Whakapitai. Whakapitai ho whakalako I whia lele ai nā api whio. Tamako tupo wano koe tui o tonga, koe hau o e whanua. Koe maulotu ia ke hifo mai ho lau maari o whakapulupulu aki ai pani ai apiona. Ka koho mautu I. Pia tuku kene mawhi ai ne ngā au e puri pē. Tuku kene monu ia hoko hoko aho pē. Eki ai ke fuoloa. Ange moa ngai tau. Tau whetuku hakoloa. Tauhi ho maukau. Sihova. Apio mai. Oko apio heni. Ai ta hine kuini. Kuina nas pau. Koe whakaape, whakalangi o e katoa ngani. Koe tahine kuini e mo ene apio he pohe. E whakataulama e pure anga mo e kakai o e ponua. I he lotua mo e hupia. Ke whoki atonga ki e apiona. Ko hake mai anga whaingata a pia meremo ai tokola. Ko uhi koe mauri aki ai apiona. Koe mau hapai hake, ai tahine kuini, ke whakaola e langi mamao o kune pai. Pea whakapono aki ia ho kere si haivi moha malo. Tau mua tonu ai whenga kotoa pē o kune pai. Ko ihi pē koho kakai. Moi ofa anga, koe korisko kuin salote. Mahufi atu. Hapai hake ai sea o e katoa ngani. Tātai Palestini, te vita, koloa ia hapea. Ke toko ni I pakalau maari ea I hono patongi a taki o I siasi pia mo e katoa ngani. O mau hapai hake ai Palestini ako. Kauma ai pure ako o koriskun salote, taula eiki o kun salote. Kongo toko ni, pure ako mo e tiutalahi, kau ngau e hono koto. Matapure lahi mo kau matapure, mo e whanau ako hono koto. Ka maa, si kau tauhi whanau. Katauange peki mau mau. Haola whakapie fia, I he kātoanga e aho ni, mo merino poki. Tatakia ai kātoanga e holau maari e lelei, a fio be, ko mau o tua. Ka mau nofo atu koe kau sewaniti ai a fiona. O mau whai pe ai mea, nai to ton pe ke mau whai. Moni ai punake, tolunga au he mga fulu maa wha, vesi wha. O tu be I tohi, koe tenga te te utu pe ko ia o ka hoko mai ai po. Ka lelei pe te tenga e lelei pe hono pua. Ka kovi pe ai ngā ue. Te kai bea nunua. O mau kore hea, ngāhi me ani.
Ko toa be I he huafa ho alo. Ko Sisu Kraisi ko mau eki. Mo whakamo ui. Amen. Palestiniako. O Yahweh, eni kiloa, ai koloa, moi poto, mo ilomea, ai otoa. Hono I kai tai maha kurea, ni ngai tūtoni. Mo tai mawhakatotoloa, hono ngai whonga. Tāpu pa moe awhio ai otoa mafi, I e whai lotu, sentuli, o e lotu. O tāpu ke tangata I kisea, o e kātongani. Pawhikau, toke tā right on a board, te wita kola I a hawea. Ka koe tangata I ki Palestine no sesi. Ka patapat go taine, ke taine kuini, yo a fio. Tāpu ka hau eki. Tāpu ki a tamai o eki o kunisalo te moha matapure. Tāpu ki e whawikau pule o e wai whunua. Pe whatapu ki tahine pule a koga maha nongo tokoni. Whatapu ki tiu talahi o e kolisi. O maa e whaiwhikau o e kolisi. Whatapu ki tahine matapu lahi o e kolisi. Ka maha no tokoni o nongo tokoni. Ka matapure. Kolisi mua ka maa e kolisi mui. Tāpu ki ngai mātu a ka maa ngai ka ngā mea o e kolisi. O maa e ka wako tutuku. Mo e kau mamahi. O e koiskuni salote. Ata ke motu ani ke whaia e taritari o e kātongani. O ko whawhitai lai ko tua mafi ne alofa. Omi
aho whakaofa, ke whaia e kātoanga, ui tuonga, mo e whaki pare, hono hiwanga furu mawalu, o e Koiskun Charlotte. Ko tala noa ai ahonia, mohono nao mo taoni, mea mohono fatu whala, ko e tau pe mohono sewanit, mea ko wiku ai kolisi, ke whamaha opo e tahine Koiskun Charlotte, ke nao o e tau, mohono sewaniti. Tahine, hapai atu ai whamalo lahi ai Koiskun Charlotte ho a whita lalo ka ke haerea ai kātoa ngani. Ko e langi lahia mai kātoa ngani, pai ai tari whia o e a Fiona. Pea e tari whia e tangata i kisea o e kātoa ngani, ka ko e tangata i Palestine o e sesi, ko e muawaka o e sesi ko e sina tau taina tonga. Malo ke lau mare tangata iki, ke i mauiwi. Pakata ngai whatongia o e a ko he fuui ke whaingata a koe ni. Whia ke tari rei ai whawikau pole e wai whunua, pe ke ka wako tutu kotoa pe o e kolisi, o maa ki motolo e ngahi mātua, mo mea mai. Ko hui koe aho o mahu inga e a ko mātonga, mea mo siasi. Ki koroa ko ni koe koroa, nai heka mai he waka o e kōsperi he tahawalu ao no. E koe koroa ko ia, nai omi ai whatongia o ia ko ke whakakoroa ke whonua kamata pe me loto whare o i sisi. Aku mooni pe ai himia, ono ngeau ni mo furu mawhitu, malo toko nak mai, maho maula ada mai, ko e poto kehe, o mau ata ke ai. Ai ne ko nau ia huinga uhenda ia ko, ke whakaata e tangata, ke ngai poto kehe o tua. Ko lang ia o ia honi. Ko hui ko awhio heni, ke awhio ke whanau whine o e whanuani, o nau tai maari he koroa poto mo ilo mea ai o tua. Tawange, ke hifo mai lau maari e maa o ni, ai tāpukina e a Fiona. Mea mo e koroa koia, o ke whakakoroa ke whanuani ke tokanga ke rotu. Mea mauluta ki ai lalanga o i siasiba mo e whanuani. Uma ke whakaosia pe sāme nai lau anai. O iko ki lotu kore tokonia, mo e wharei, mo e malu i a te weta. O kupe he ki konga koeni. Ma e ka wako tutuku, ma e whana wako i korisi. Eiki, whakailo mai ho ngai whonga, ako kia te au ho ngai alunga. Tataki au i ho moni, pia ako kita. He kokoe hoku o tua whakamoianga, kokoe o kou amanaki ai he aho kotoa pe. Taine whakamore atu. O wahe ai porokalama i ahoni. A mōma te tau fōu kotoa pe he porokalama. O tuuni he ahoni. Taine whakamore mua kau he awhita walo ai awhiona. Ka ke whakakoroa nge mua ai kātoa ngani. O wake mō maa ha Christmas ke fia mo tau fōu whon kres ia o whatu. Tapea mo e whare tapu e o tua. Tapea mo e sea kātoanga tānak tuunga ai Koiskun Charlotte. Pea koukore ke hufanga i e tala whakatapu ko a whaki e tangata i Palestine yako. Kai whakahoko halea i aho whakakoloa koeni. Whakawhetai po tā wā umai ke whakaosinga o tau.
Pea moe whanonga na e whai mai he kōrisi. Moe teu ke kātoanga o senturi o wano a wano. O klolo tonga whai ai ngā aue ke apiako no whamau. Ki ono whakalelei o e whare whakataha anga. Pea e hoko atu ki e whare mohe mo e whare mau mea tokoni. O i kaifi e tūkua ai whakamalo mo e loto honga ia mo oni. Pea mo e fia ha kai lantau. Ki e otua, pea i he whoaki, mo e poupou ko whai mai ke ngā weni. Me he siasi, ngā he kolo, mo e wāhenga. Kau taha tutuku, ngā he to uako, ka uma a ai whāmiri, mo e ka inga lotu. Mo e ngā he kupu whekau aki, me he otumuri. Ko lava lele a tonga tapu, pea ok iai ai whakaamu, ke hoko atu ke otumuri, i he tokoni mo e whakawhetu utaki a tangata eki Palestine. Ka koe ahoni o whai ai uitu unga, pe amanaki ke mā tuku atu ai whānau, ke mā lolo Krismasi, pe mo teu ai ke to uako o wanoa wanima. O kou fie o mai pe whānau ai lea mo i ngā ue, aongo whewhine na atokoni ke te kumautolu, o mō mahu inga mo i tu unga whawhine. Koe ulo aki koe whewhine ko lima, ko bōwi. Na e whaaki kia te ia ai pare whakamaman lahi ko Nobel Peace Prize o wanoa tātaha. Koe pare o e merino ko ene tokoni ke taki ai whakawhepaki ai kakai whewhine na e riua ai pure whakai haua o whonua ko Liberia. Hiri ai tau e tahawha o e tau whakaloto whonua. Na e eke kia te ia pe whewhe ha tokoni ai kakai whewhine o Amerika kia teknau tolu na nā wa usia ai whakaririfu mo e whakamālohi o e tau i ngahi wheituu hangei ko Liberia. Pea koe tari ai whewhineni i e lea whakapritania koe fo i rea pe e whā. More women in power. Ke lahiang a whawhine he tuunga taki. Pea ne pe he o iai pe ha mea i e māmani koe ni e lava e ha taha kotoa pe o whai. Nai ngāhi kotoa pe ki tau tolu e otua mo e mea tai hano tatau ke tokoni. There is something in this world that every individual can do. God created all of us with something unique to contribute. Mea ke tokoni. Koe hae mea na e tokoni ai whewhine koe ni. Alima ko bowe. Ko ene tokoni, na ne hanga whaito ai ngahi kafo. Hono kakai mo e whānau. Whakaata mai, whakalau maarie, whakai loto. Na e makai ki e tau e hongfung maa wha e tau whakaloto whonua. Ma siwa no whonua he mea kotoa pe. Ke whakaai ke whakafoki e nau mo ui. Pea whakafoki mai e whanki i whanau tangata na e kaiha asi ke a ko i ki nau tolu ke tau. Ok iai e mea ok ngahia he o tua koi ke tokoni ko a mea lau lo taha ko e nere aia. Pea ok iai mo e whewhine ia palo vepi tol taha wafitu. Ok pehe kono wala tākai koe mo ua. Mo e tuunga maa oluma. Pea o kune kata ki e aho amoi. Koe rea koe ni o kutu uia he ki kato whao peni a makapuna. Pea o kutohi whakapritani ai. She is clothed with strength
and dignity, and she laughs without fear of the future. Koe whakaamoeni ke ngahi tō wako o whawhine e Koris Quinsarote. Ko mau teu I mo ako I, o kuhaha I e tai me whaingata mo ngahi haa o e nofo mo natula. Koe ne ngā we o kuhaha mai ai e ngahi mea o I hono loto, koe whakaloto fo ou. O kuma teu, na e ngā ue mo toka teu te ria ha aho peheni. O loto lahi, he o whalala kakato ki hono otua. O kua laisia lai kolonga, o kuivi lahi, nime nima, ulunganga lelei mo mau, o whakakaukau whakapoto-poto. Koe ofa mo keres a kalaisi o ku fotu mai ai, a melino mo fie maarie, pe ikai haloto ho haa, pe manabahe. Whanau, ngawe e ho tale niti, I he mea aku mao he whonua, pe a nime nima mo whakapoto-poto. Ofa ke kaunga api, pe a mo leo, he ikai ke tau ilo ai taimi, I toi haa ere mai ai. Ka aku haa pe ai ngai whaka ilonga. Koe kau whewhine ki mau tolu e whiri me iai, ko ha ngahi e waifi mo ha kau taki. O hange pe koe lau ai wholofola. He kune mau ai iwi lahi, wha ngā ue, ulunganga lele mo tau, pe a whakapoto-poto. O tau hanga atu ke Krismasi mo no ngahi koloa, pe ke monu ia e tau fo'ou, mo tau hiai pe, ke otua o tonga. O ofat ke tek mo tol hono kotoa. Jadi, kuna las pau. O watu ni ki he foi fasi me kau I fiko ia. Ai Koris Quinsarote.
Pia ai ko si ro tonga ko si sana te da ho ko from dala kwa da pure ako pa ka sera Taki he awhio ai o tua I ho tau lotonga. Taki he potu top tapuni. Fale lotu whamanato e senturi o e lotu. Taki ho awhio tahine kuini o e taloni. Kuini nana spau. Ko e whakaafi whakalanglangi o e katoa ngā tānak tuunga hono hiwang o fulu māwalu o e kolisi kuini sālote. Tapke e iksea ai katoa ngā, whai whikau toke tā te wita kola ia hawea, koe Palestinio e siasi. Tapke Palestinia ko, whai whikau toke tā te wita hala pale whau. Pea kou kole ke uhu whangatu he whakatap ka kato ko nea whaki. Ke ata ke u whakahoko ai whakamatala whakatau o i kolisi Queen Salote I ta ua whe maua wha. Ka kimu aia tahine kuini, ko fie whakamalo ia ai koloa ko ke tō mo e kātoanga o e aho koeni. Ko e koloa e kātoanga o e aho koeni, ko e langi mamao ai wheitu una. Ko e visone mao ai pē ai wheitu una ki he amui. O hange ko ia, ko e polo seki o e ako no whamau. Whai ai whenga paanga, ka o maa ai whakatangtangi ki he ngā siasi, ka o maa ai ngā koristu tuku. Ko e visone tau mamao ia e wheitu una. Ka o maa ko to e tahtahatu ki he kahau. Ahono pole taki o e tō whewhine. Ko e hā ai mea makehe, ai mea ofa, ko tō kaki ki he whewhine taktaha. O polei, ke whakatau ataina ke ai whonua, pia whai ake ai whakaloto who'ou, pia fua ake ai whatongia I he ofa. O maulau monu pia maulau tā puaki I he koloa o e aho ko eni. Ko ho mau kakala, e mau whanonga mo ia ko e keres o e aho ko eni. Ko e visone ki he amui, mo e koloa o whakafoki ke aonga ki ho whanua. Maulau monu ai, pia maulau tā puaki I he whakahino-hino, mo e whakatau kei o e mo ui, ko whai aki, ko tau whakanofo-nofo I he aho ko eni. Ka wafe ange he ke he whatongia o e flea o e fiafi koeni, o e aho koeni. Taine kuini. E whakanou fe, hawike e whango fulu I halau miniti pe. Ahono koloa, mono pole, ko whakamonu aki ai hiwango fulu tau o I kolisi Queen Salote. Ka koutu whaki atu pe, ai ngahi tatau o e whakamatala whakaikiki o e tau. Ka o whenga pe, ke u whakanou atu ai ngahi tāpuaki, o e tau wawhe māua whā. Aena e whotu hono kaweinga, ko e holo kele o tau mo hono sevaniti. Pena e a whei ake ai tui kakala ai kāinga e wheso, ai whaka aki mui, ai anga malu, ai anga moko, ai whekataki aki he o whā mo e merino, pia no e he lau maari e maoni oni. Ko e te unga whai whatongia ia i wawhe māua whā, pia neongo ai vai e mau whai, ka na I kei tōnunga pe ai tau whetuku keresi mai ai o tua mafi, o whakakaukau a hono kakai. Io. O ne whakaivia e ngahi kupwhekau aki o I kolisi ke taliko e ke he tō wholofola e ne afio, ke whotu uha ko sirio e ngahi ako anga I siasi, pia tā siri ki ai ai wheitu una ta ahine kuini, ko e Palestinio I kolisi tutuku.
Na e toli kakala mai ai kolisi fefine metotisi a sene, MLC, mo nau kosi rio. Pea ai kona mai ai kau tau ke iako mo ngawe o tonga, o ha ofi a hema, mo mata. Koe kano e hala, ne fotu wai he feitu una ai fuafua kosi rio, ai kolisi kuini salo te i he ta uafe ma uafa. O kutongi ia koe makamaile i historia ai kolisi tupuani. Afe ake ai folau ai kolisi kuini salo te mono kauwaka koe whana wa koe valungia hongo fulu, whai a koe onongo fulu maa ua. Ko tofa e eiki ke folau a hanga ahi potu tahi fo o i he malae o e ako whakaekatemika. Ke ahi a lea whakasiapani, pa ke ahi mo e ako whakateknikale koe palama, koe uhila, koe ngoue, mo catering and hospitality. Ta koe ahi mai ai eiki o ne toka teu haikuna. He i he fuafua ako i o lea whakasiapani, ne pale uluake ai e kolisi kuini salo te, i he whiauhi lea whakasiapani ai tala whikaulahi, i he form 4 mo e form 5. Pea i he fuafua ako i o ngāhi ngau e whakateknikale, o tānak tu unga i he ahoni hatoko 5, ko e fuafua ka wako i ai kolisi kuini salo te, ke mautohi whakamooni ako, i he ngāhi ako whakateknikale mo vokasio pe ko CITVS. Ai University whakafonua o tonga io, koe kerespe i ai o tua mafi. Te ria na ataku ko no le wahea e folau i he taulanga whakaekatemika, ka kua toi fotu ka veinga e o tua. Koe pupunga whetu ue uhame kontineniti, New South Wales mo ne silapa ako. Pea kua pole ai e kolisi kuini salo te, ke mui ai hala moana kua tofa e hala fononga ke senturi, koe form taha international i he wafe maa wanima. Whawheta i ai angi ai feitu una, mei tau mua, he kua i waka ai eiki, pea o folau pe ai kolisi kuini salo te i he tui mo talangofua. Koe tala pe ai sevaniti o i toa wako no hiwango fulu maa walu, koe alo whaki pe ai waka o whakaongo ki he angi ai niu wakai. Afe hake ai ke malae o atelita tangane ia liu nge ese ai unga to a. Fefine kolisi kuini salo te ai e te unga ke tuha moe laka ai kuonga. Pena e whai ai he ta uafe maa uafa. Whakawheta i koe wheta ki nima ia ai kuohili moe lolotonga. Tahine, maa ue te unga whakai ono po nia ka koe lea ai o e whonua. Ai e haka ke tuha moe taanga. Koe toi pēni ke lahi angi ha tau fo i ko ula, ke tau mo e whakae ono pōni ho mau te unga whakaaterita. Io, koe fat whala ia e lau maari e he malai o sipoti he wafi maa wafā, na e whakasipinga ki he ngahi la lava fo o. Ta alo mai ai pule sipoti, taki mai ai tahine kolisi kuini salo te ke he malai o akapulu liki. Mea neongo koe uluwaki wa inga, ne lele whakaneti polo peho tu unga fine mātu a, ta e ilo hafo i lao e taha o e wainga. Kana e whai peho no haalo pea tohi o lalanga ke angai mo e lao e whai waliki. Whaka ose whe auhi ko fola mai he timi under 14 ene ngawe ko e sila o i kuna. Tuku ke he pea net polo ia mo e soka ka koe mana ia o tua ofa. Pea koe whekau pea o e sevaniti. Hake he mo ungana, hifo te rea, te mui. Whawheta i koe tau whakakoloa ki he iwi mo i hiwa, ahono sivi hiwa, himi, andema mo i pulotu. Ka koe tāpua ki loua ta ahine, ko fu katoa nga whenga paanga ho o kolisi tutuku mo i kolisi lotonga. Lava e tānak paanga, pea toi whakalele i ai mo e mauka uiwi. Ko hili ange ko tonuangi e maunota. Ta ahine, toka ange pe ha aho waweni mai, e kau atu ai ho maa i moa, e ngai fu fe au hi whakawaha apure anga sivifi, o hange ko iana e whai inu sila. Taine o kutala noa e tangata o e kele i hene peni o e sia papa pia matau ka mea. Ka koe whewhine o whale hanga o kune whakahasino e tala malu e whonua i hene nima mea a. Kai tau te aho mauloto. He koe tala whatongia o se vāniti koe nima poto. Ai nofu atu hotu ngā whine mātu a hange koe whakatapu mo e whā vale. E whakatautau lele ia e whatongia. Tāu pe o whakata e he lao ngā ue ai tō ngā ke papata pe kana e lalanga.
Pea mauloto lahi ai ke ahi e tau koe ni ke a ko ia ngāhi tau kei o e ngā ue whakamea a ke whānau. I kai ha amanaki e omi e haki i papa fofonga papata ha paanga e walumano tahawhe i he pasao e tau koe ni. Mau whakamalo i he ofa ai tahi ne pilini sesi mo ta maiki pilini sesi ne nau me angi o pou ke pasao e tau koe ni mo e mau whakaamua. Pehange mai o ku lata i pe ai ta maiki i he malu e hei lala ko latu fui peka. Tānaki ki he ngahi ofa ko ia ai ngahi mea ofa ki he kehelo tonga e tau. Ko e loki ako whakatisi tale me he kautaha Samsung. Ko e ngahi machine computer for all me he PTA na e whiunga mo i uamano. Ke he ange e ngahi whawhanga sipoti. Machine tui me ngahi tokoni ke he kehe. Ko e tāpuaki o e whia mo e eiki e kai whaalau. Tāhine, ka kua tau i he tau mui o e tau hono hiwango fulu maa walo e College Queen Salote. Pea kua kite whakalau mai a e huelo he Centuri o e College Queen Salote i he wano. Honga ia a kololotonga i he polo seki whakalelei o e api ako nofu mau. O takimu aia e wheitu una o e Palestine o e College Tutuku. Pea oku tuli ke ne whakateunga e Centuri. Kua ongo mai a e te waki o e whaiva mo e hiva. Ano ngahi pō lotu mo e malanga. Ka oku mo ake hake ai a e tau lotu mo huufia. Ke tau talia si isu pea whakaului mahono kakai i he whakawhetai mo e tuku pā. He oku tau whanga huupe ki he amui mo e whakatua merie. Iyo, ko e afofungania o e tui kakala mai ta ahine College Queen Salote. Ko e loto mo e lau maali e hok awhio e hotau eiki whakamo ui. Ke ilo pea tali he tahine ako ai eiki ko si sukalaisi o fou he tui mo e talangofua. Ko e silapa fungania o ku whanoi i he lotu, i he hiva, i he malanga, i he whai lotu, i he lea ngā aue mo e ako naki ai kolisi tupu ane. Ko e silapa eki i tāniti pea aku mau whaipe neongo ai vai. Whakawheta i pe ai kolisi ko e eiki ofa. Whakawheta i ko tahine kuini o kua wheitau lalo. Whawheta i koe Palestini o ku Visone. Whawheta i koe siasi o Poupou. Whawheta i koe kau kolistu tuku o Mateaki. Whawheta i koe mātu a tau hi whanau o Taliangi. Whawheta i koe kau ngā aue o whaitu koe ngata. Pea tau hifo atu ko tau langa e ngā aue whakasewaniti o i wafe mā ua wha. Ko ena ta ahine aho o whanau. Me ngāhe kahoa kakala e walungi au. O mau toliki ai, e ahi tui ke tuha, mo nau takitaha tala whaka o tua, o liwanga, ke poto ange, tui ange, ngā awe ange. O mau luwa atu he ngahe kakala tau lewa e wafe maha wawha. Ko hono kau tutuku, ke teunga aki ho whanua, ho siasi, mo ho whamiri, wa ngahe kakala, o whakateunga ke tokoni, o hange koe koloa e ahkoeni. Ke whaia, aki e mau ofa, pia i he huufia mo tala monu, ke whitu una mo siasi, lewa he, kau tatau atu. Ripotu whatau, me kore ako, koe tau sela, na tela ke pa. Tau te hokoeni. Kau i fin to hoko atuani.
Kausia koe tōtonga, koe skinsalate, tau hoko heni, koe uia ngai tūnga, e ka koni pure ako administration, kai te kau lotaraki taraki. Tapu ke hea whio ai o tua mafi, i o tau lotonga. Tapu pa moe kuini o taloni o tonga, ka koe e whakalangi-langi, o e kātoanga tanak tuunga kono hiwango fu mawalu ko Salote. Tapu ke tangata e Palestinio siasi ka koe sea ia o e kātoangani. Pia kou kore ke uhu whangatu ai he tala whakatap kakato ko kamataki. Kai ata ke whakahoko atu aeola o e ngāue na e whai, e whai whekau pure ako mo e ne kau ngāue. Pia moe ako lolotonga o e uafe, wawha. Ko ngai tuunga pia moe ngai pare o e ahoni. O kumaka tuunga ia i he ngāue o tau kakato. Ko ngā uraki o tau o ki ai hono ngāue whaka aho, pamohono sivi o pesetia e whanoa. Ko ngā honoua o tau o ki ai hono ngāue whakaaho pia mohono sivi pesetia e ono noa. Ko pesetia te au ia o makatu ungai ai tanak tuunga o akoin. Whakamore ala, taine kuini ka maesea pa mo katoangani. Tuku ke whakaha e tau whiawhia mo tau whakawhitai, a tau tok pas pe o kahili. Ai ui o uraki i he levolo takitaha. Te tau kamata me he levo form 1. I he form 1 o ki ai e whanawako e toko hongofun mātaha. Te ulawa tupe ai toko tahanima tu ki mua. Tahanima ana Waikakala Austin Leakona. Taha ke saya Amelia Pipita Takau. Taha tolu
Vanessa tai malie he ofa langi. Tahawa lutimila langakali tau kei aho. Taha Philpa Mafi fa pia ibalele vete. Hongofulu Melelupe Vailahi Cherries Kakala. Hiva Antioka Sharon Maveu. Valu Jessica Pastor Newton Kawaka. Fitu Akosita Sepiuta Fangafua Junior Tayone. Ono Melape Viola Tupou Bisi Hoi. Nima Okmake Pesete Vaunima Poinetolu Ki Uiha no Muka Hapai Nofo Fanga Pilolevu. E Sauliloa Ungatea Leafa Itulangi Bea. Fa Okmake Pesete Valuono Poineua Ki okoa vava umonga one hapai nofo haveluloto e manusiu i vai ete koloa ia meilangi manofetoa. Tolu okmake pesetu e valu fitu poinenoa me iofu vavau nofo valo loa e Tina Rose Tankina Pifeleti. Koe ua okmake e pesete valu poinetaha me malapo mataika vavau e mele koula mai le miniti tunia tu i lawa. Koe kapteni o level form 1 o kumake pesete hivaua poinetaha ki utulei vavau vautu nuku nopo he kolisko tupou ko meleane patafehi lilika i moana petalisi fifita. Koe level formua o kia whanawako e toko valu ngofu mahiva. Tahanima Tankina Potesio. Tahafa Fangu Mana Tupou. Tahatolu Sina Beisinia Oliveti Halafihi. Tahawa Tibese Lesieli Fehoko. Taha Teleise Angelica Nayata. Hongofulu Katinia, Anamalia Katinia Idien Faith Tonga. Hiva Lisita Kafoatu Kaumatule. Balu Mele Chunia Pani. Fitu Heilala Leha Uli. Ono Mele Funaki Prescott. Konima Make Pesete Fitu Ono Poinehiva me tonga lele kahapai pu ke tonga tapu e Rose Kaufusi. Koe wha make pesete fitu hiva poine valu me sopo tau whahau la venga tonga tapu e mele wakapuna. Tolu make pesete vau noa poine taha ki pangai hapai kanukpo tonga tapu e tonga lo sena unga. Koe wau make pesete valu noa poine ua ki petani e ua lei matua vavau nopo havelu loto nan se siasini whakawheta i ke koloa o feina tu i lautala. Pea koe kapteni o e levo formua o kmakia pesete valu hiva poine hiva ki sapaata niwa fo'ou nanu mea tu valu nopo hate iho e fus aitala haavale toki. Level form tolu o kia e whanawaka toko te au ni mangofulu. Toko tahanima tu ki mua. Tahanima teu ki he lotu fifita hei moana. Taha wha Union Liu. Taha tolu ofa alunga ma oni he lotu kata. Taha wa taufa Palesiaola tau peamuhu. Taha Sosana Melanie Habealeta. Hongofulu Manfualu e Malata Isaione Junior Vailea.
Hiva senimili folauhola isiero taunisila. Valu itili vahenga uli masila. Fitu bika mafileo faleafa. Ono Selafina Evenka Vianani Taufa. Nima okma akia pesete fitu balu poinefa. Ki folaha maofanga nofo mataika tonga tapu. Ehenas sinsia haitelensia vangana tolu. Faag make pesete vaunima poine tolu. Ki koloa houma vavau nofo i hekolis kuinsalo te. Kofine ki folau lelei ki tokelau hala ufia. Tolu pesete valuhiva poineua. Mauia ki taua vavau la paha tonga tapu e milika fe amoe manu fatongia helotu fe amoe ata. Koe wā ukma akia e pesete hiva wha poine noa ki toko mololo ngele ia tonga tapu Christine Angela Nien Chia Chen. Koe kapteni o levo fom tolu ukma ke pesete hiva wha poine ua ki uvea maufanga tonga tapu e Elizabeth Sakalia. Ko levo fom fa o kia whana wako e toko te au onongo fu mavalu. Toko tahanima tu ukimu a. Tahanima Orchestra Beata Safi. Tahafa Mercy from Heaven Vea. Tahatolu Melekapa Koinonia Heulupe o Kawai tu aki helotu mafi. Tahawa o kiaya mahanga. Betsy Hope in Faith Vea. Momilika Vea Faiva Pale. Taha Pane Marieta Toki. Hongofulu Maumi Pituafe. Hiva Cecilia Mafi. Valu Analataililo Kinusila Lampeti. Fitu Melavina Princess Juanita Filimohala. Ono Neti Vaile Pomani Mafua Taimi. Ni mag make pesete fitu hiva poine fitu ki uia hapai o te avava unofo haveluloto e lute mate ki helea taufa. Fag make pesete balu fa poine taha ki alak fonua te e kiu tonga tapu e mele kafo atu lau hingoa. Toluk make pesete balu nima poine balu ki uia hapai nofo e fanga o pilo levu e kapai kamoana le teles siuma fua uta mea. Wa make pesete baluono poine hiva ki tala fo o tala motonga tonga tapu e Anamanu Elizabeth Mahe. Koe kapten mo tu ki mua e levo fomfa, ok make pesete hiva ua poine nima ki lo mai viti tonga tapu e Alisi Koloa. Ma'uakia ai pesete hivaua poine nima e Alisi Koloi. Levo fom nima o gai whana wako e toko te au whangufu mafitu. Toko tahanima tu ki mua. Tahanima mele lati hopoi. Taha e seta pia poha tonga. Taha tolu Lupe Cecilia Mauhe Ofa Ahokawa. Tahawa Alilia Epenisa. Taha Christiana Folau Katetua Manatua Ofa Mei Benchin Vea. Hongofulu Lisa Angelina Holly. Hiva Catalina Valentine Lutui.
Walu Soana Ikaila. Fitu Agnes Rose Tuanahaki Tokana Singa. Ono Bika Ilangi Siaila Ba Eno. Nima agma ke pesete fitu fa poine nima ki matai ka babau ha bakatolo. Nofo isi ato tai na fualu elo Sierra haina I a fitu mupo walu tupo latu. Fa agma ke pesete fitu nima poine taha ki folaha malapo tonga tapu e folau hola I vaiola hapoka. Tolu ma ke pesete fituono poine taha ki whahefa mo ma whanga tonga tapu e la tu tinamoni whakaos polau. Ua ma ke pesete walu taha poine wha ki havelu loto hava katolo e ahoika Mirist, Mr. Miem, Misa Junior. Koe kapteni pa motu ki mua e form ni ma. O make pesete walu wha poine ono ki uia hapai nofo he whanga pilo levu e Colden Pilkineni Soheila Vea. Pomono o ki ai whanawaka toko te au ni mangofulu. Toko tahanima tu ki mua. Tahanima tu pou fe au upangoa he tua ki te au. Taha a Cosita Baby Teresa Kioa. Taha tolu ta puaki panume. Taha wa a kanesi kawa pua mau. Taha le selinau. Hongo fulu se piuta mafi tua. Hiva perinta tavake. Balu eleni mafi leo. Fitu o faloto filimoihala. Ono litia ofa ki ulukivai sikalu. Nima mage pesete fitu taha poine tolu. Kila kepa hauma tonga tapu esimaima fatai. Fag mage pesete fitu taha poine nima. Kita tamotonga no apapava utu atakilangi e seseima powia waisele. Tolu mage pesete fitu fa poine tolu ki sopo tau fahau nukuleka e Kristina finau. Ua mage pesete bau noa poine fitu ki no apapava ukolofo o no foi puke e iunisi e malata ki valu. Kotu ki mua mo uraki I he lewa fo mua no o mau ke pesete bau taha poine noa ki no muka hapai a no no tonga tapu e Oliva Peti Pakileata. Taine kuini pamaisea ka mai ka toanga e honi. Ko e levo maolunga tahaeni ai kolis kuinsalo te ka koe form fitu. O ki ai whanawako e toko walu ngofu maa nima. Tahanima tu ki mua. Tahanima ane koto hola. Tahafa lupe iloa he lotu tu amelie ki suva tonu tonu. Tahatolu latai hoi keleni tonga. Tahawa Jasmine Nightingale tu ifua peika. Taha Christine Keino Keila Paya I California Fine. Hongo fulu Lisita hikuhikuleo I Moana Babe. Hiva Sela Siu Atama Tau Hefanga Manu. Walu Helene o Huafi. Fitu Otoota Kakala tu Pola. Ono Catalina Valamotu Tawelangi Palu. Nima ogma ke pesete fitu walu poine hiva. Ki puke malapo homa tonga tap mo uiha haapai. E sweet no anani yake mei moana latai ho leva
la salo fohe. Koe wha o make pese te balua paine tolu, me iha utu lau tonga tapu, e Luisa hingano he lotu tiunia manu. Koe tolu, make pese te balua paine hiva, ki pasmo e awhio tungi, pea tonga tapu, e foeata ki te ao. Koe wā, o kumakia e pese te balu hiva poine hiva. Ha ano ha pai, fua motu, malapo, ha lalo, no fotofoa, kaloni kakala, lata i parata moala. Koe tuki mua pia koe kaptenia i he form fitu, o tanaktu unga ko hono hivang fumavalo e koe skunsalo te. O kumakia pese te hiva noa poine hiva. Kitari hau babau, alak fonua, holonga mo pere hake, e Rachel Mele Tupo Tatasi. Taine kuini pamasea kono ngata ngaia ngai tuunga, ki he sivi pa moeola o ngā ue, ai koe Gonzalo te ki he wāwhi ua whani. Ko lava ono whahoko atu ai ngahi tuunga o e ako. Ia e ki toko tahana e ui he form tolu, whika tolu whaluk fua, waluhiwa poine ua me tawa wawau, a koe hingo ai ki tō taha ko ia ko lopeleine mo ui me vai ola manu o whetoa. Ma ka ki whiala ki whakatai pepe, ka ko whakamahino mai. Taine kuini e ki sea ai kātoanga, ko tau hoko mai ni ki he konga i polo kalama, o whakahoko ai ai whoaki o ngahi pale i he ako. Ko ia te ukole ke he tokon pule ako administration, ke kātaki o teu mai pa mo ene timi, ke nauhanga o teu ke whoaki mai ai ngahi pale, ke whaaki e whakalangilangi, ko e whakahoko ko ia o e ngāhi pale, whakahoko atia e he tokoni pule ako ki he ngāwe whakaekademika a hono ui o e ngāhi pale. Kau mau pale ko toa pea e College Quinsalo te, tā nāk tuunga no hiwango fulu māwalu, o kukole atu ke mou kātake hake ki olunga. E teu mai mo e kau tiuta ko ia ke whakahoko mai e tau kau mau pale, ke hoko lelei. Taine kuini, o ko atu ai kole ki a Fiona, e ke a whitau lalo whoakiangi ai ngahi pale o e tāna ki tuunga o e Kolisi Quinsalo te ki he wāwhe māua whā. Ngahi pale o whoaki i he kātoanga tāna ki tuangani. Mei he form 1. Ko toko taha ako whakalaka i he form 1, whaki ki ai scholarship ki he tau wāwhe wani mā, whaki e Samuela Elone, mā mo e cash prize, pāngai te au me he iwi o e whetaki ni mā. Awea ki veitongo mo nukunuku nofo e kolisko tupou, e tine heti chara fia i he eiki tonga mana. Koe lelei taha i he lesoni lea whakatonga ma waka e pesete walu fitu poine walu ki utui wawau a hau tonga tapu nofo i tua tākilangi e me lape vaiola tupou fisi hoi. Lelei taha i he lesoni Biblical Studies ma waka e pesete hi wao no poine walu cash prize pangai wangeau mi he tangato Aotearoa koe whakamanato Gloria Faith Saulala. Ma mo cash prize pangai wangeau koe whake Suliana Mano Fetoa Junior, mo whangamoko puna koe whakamanato Suliana Leong Tau Mano Fetoa. Koe kapten e Form 1 Emma i he si whakatau ma waka e peseti e walono poine ua, ki oko a wawau mo ngā one hāpai, e manu siu i vai ete koloa ia meilangi Mano Fetoa.
Tō taha lele taha i he nima mea a papata pēga nai lalanga, ma o ai totongi ako skola sipi pa angai wange au ki he tau awhe ua nima, fua ki he tahine kuini, kuina nas pau. Lele taha i ele soni ingilisi, ma o ake ai pesete valuhiva poine valu, lele taha i hele son sainisi, ma o ake ai pesete hiva fitu, pale fua ki e TCC u kolo. Kataki. Koe tolu he whakakatoa e fōmuani, mau ake e peseti e walu fitu, poine noa, me i whalewai wawau, nofo wao loloa. E Tina Luis Tankina P. Feleti. Lele taha i hele soni tonga moyanga whakafonua, mau ake e pesete hiwa tolu poine taha, mau ake e cash prize pa ngai te au koe whakamanato e pule ako maa lolo ko maa atahawea. Ua i he whakakato ai fōmuani ma wake ai pesete valval poine taha ma mo skolasipi pa ngai wange au totongi ako ki he wafe wanima whaake he tahine kuini na nas pau. Ave kotoa ki malapo tonga tapu matamaka vavau e mele koula maile miniti chiunia tui vailala. Tō taha lelei taha i he nima mea a, papata pēga na ilalanga, totongi ako skolasipa ngai wange au ki he tau wanoa wanima, whaaki he tahine kuina nas pau. Lelei taha i lesson English, mau ake pesete valuhiva poine valu. Lelei taha i lesson sainisi, mau ake pesete hiva fitu. Pale whaaki he TCC u call. Lelei taha i lesson music, mau ake pesete hiva tolu poine nima. Whaaki moipu e ana kofe taufa koe kolistu tuku. Lelei taha i hele soni creative and technology ma waka e pesete hiva nima. Lelei taha i hele soni mathematics ma waka e pesete hiva nima. Whaaki ai cash prize pa ngate au koe pale whakamanato Sione Filipe Lutui koe whaiako fika tutuku. Captain whakato ai fōmuani ma waka e pesete hiva ua poine taha. Ma mo cash prize pa ngai wange au. Whaake he kolistu tuku, Queen Charlotte Aotearoa Nusila. Pea mo pale ko ipu mo totongi ako scholarship ki he tau awhe wanima. Mo cash prize pa ngai te au ko whakamanato le sieli mo alakata. Whaake Sicilia kata mo kopatiola hei muli. Ave kotoa ia ki utulei vavau, tungua hapai, vau tu mo nuku tonga tapu nofa e kolisko tupou. E mele ane fatafehi lilika i moana petalisi pipita. Koe fōmua. Toko taha lelei taha i he nima mea ai papata pēga nai lalanga. Mau eskolasipi pa ngai wange au whaake he tahine kuina nas pau. Me i veitonga mo tataka motonga e inaise tukimaka. Toko taha sipoti lelei taha i he whanau iki. Mau eskolasipi pa ngai nimange au totongi ako ki he tau awhe wanima. Whaake whaiwhekau fotofili na moa, i tonga tapu, tataka motonga, haki o vavau, e loloahi ha foka. Toko taha ako whakalakalaka, pale kolistu tuku, ko skolasipi pa angai nimange au, ko whakamanatu o sātua lavulo, mo ine kamatai ai kautaha kolistu tuku i sias whakatahataha Nusila. Cash prize pa anga e te au me he iwi o whetak nima. Awe ke he sia ko kawha, vao nuka mo e lolo ahalai walu e TVC lesieli whehoko. Lelei taha i he lesson music, mau ake ai pesete hiva noa poine nima.
Ko ipu foaki e ana kofe taufa ko e kolisi tutuku. Ma uia ki lavenga tonga mo sopo a taufa hau e mele tupo wakapuna. Kapteni o e Form 2E, mau aga e pesete fituono poine hiva. Me i tonga leleka haapai puke tonga tapu e Rose Kaufusi. Tolu whakatoa e Form 2, mau aga e pesete valunoa poine taha, me i pangai haapai kanokpol tonga tapu e tonga lo sena unga. Lelei taha i hele soni saini si, mau aga e pesete valunoa poine nima, pale foake he TCC mo UU call. Lelei taha i hele soni mathematics, mau aga e pesete hiva nima poine tolu. Skola sipi pangai whangeau, foake e whaiwhikau paula mau mo Dr. Jennifer mau mo family, koe whakamanatu, o lata, tovo, koe fuafua tiu talahi tonga o e kolisi. Kapten e Form 2T, pia koe ua ia i he whakakatoa i le volo e Form 2, ma waka ai pesete e valnoa poine ua. Ma mo Cash Prize pa anga i wangeau fuaki he tahine kuini nanas pau. Ave kotoa ia ki pētani e ua lei mātu a vavau nofo havelu loto e nanse siasini whakawhetai ki he koloa o feina tui lautala. Lelei taha i lesson English, ma waka e peseti e valval poine wha. Lelei taha i lesson Biblical Studies, ma waka e peseti hivaona poine fitu. Cash Prize pangai wangeau, mi he tangato Aotearoa, koe whakamanatu o Gloria Faith Saulala. Lelei taha i lesson lea whakatonga, ma waka e peseti valuona poine hiva. Lelei taha i lesson tonga moyanga whakafonua, ma waka e peseti hiva poine ua. Cash Prize pangai te au, koe whakamanatu e puleako maa lolo, ko maa ata havea. Lelei taha e lesoni Creative Technology, ma waka e pesete e hivaono poine nima. Kapten e Form 2L, pia koe kapten whakatoa ia e Form 2, ma waka e pesete e valohiva poine hiva. Cash Prize, pangai wangeau, whake ko istutuku kuinsa lote Aotearoa Nusila. Ipu mo totonge i ako skola sipi ki he wafe wanima. Mo Cash Prize pangai wangeau, koe whakamanato le sieli mo alakata, whake ko patiola hei muli mo Sicilia kata. Ave kotoa ia ki sapaata niwa fo'ou, nanumea tuvaru, nofo hate iho, e fusi aitala, havale toki. Koe Form tolu. Toko taha ko whakalakalaka, pale e kolis tutuk skola sipi paanga ni mangeau, koe whakamanatu o sātua lavulo, mo ne kamatai a kautaha kolis tutuku e sias whatahataha no sila. Cash Prize paanga te au, mihe iwi o e whetak ni ma uia ki atata mo nakolo nofo hofoa, e fune hei lala o Patricia Mataele. Lelei taha i he lesson Home Economics, ma waka e pesete fitunima poine noa, koe vausia paanga te au whakatau i he Pacific Timber and Hardware. Ave ia ki whelemea hapa i ne iaftahi vavau, e malia lo salio whakamatala tohi tapu whiao. Lelei taha i he lesson Agricultural Science, ma waka e pesete hiva tol poine taha, pale whake he Grower Federation of Tonga, Cash Prize pangai te au whake he Canteen Ayako, ma uia ki tao a vavau la paha tonga tapu e milika whea mo e manu whatongia he lotu whea mo ata. Lelei taha i he lesoni History, mau aki ai pesete fitu valu poine ono. Me i hawakatolo mo kolovai tonga tapu, e vika mafileo hapuka fale afa. Kapten o Form tolu ena, mau ake ai pesete ono hiva poine tolu, me i hawhewa hapai nofu havelu loto,
e seosi ana Melanie Havealeta. Lele tahi e hele Sony Music, mau ake a peseti e valfit poine hiva, ko ipu foake e ana kofe taufa ko kolis tutuku. Lele tahi e le Sony Tonga mo yanga whakafonua, mau ake a peseti hiva noa poine nima. Cash prize paanga e te au, mo e tohi molo molo mo i vae ko e whakamanatu e pule ako maa lolo ko maa ata havea. Kapten e form tolu ela, mau ake e pesete fitu noa poine fitu. Me i pangai motu vavau, whahefa tonga tapu, e i tili vahenga uli maa sila. Lelei taha i hele Sony Mathematics, mau ake e pesete hivaua poine fitu. Fwaki kia e skolasipi pangai ni mangeau, fwaki e whaifekau paula mau, mo Dr. Jennifer mau mo i family, ko e whakamanatu o lata tovo, ko e fuafua tiu talahi tonga o i kolisi. Kapten o i Form 3 esa, tolu whakatoa o i Form tolu, mau aki ai pesete valuhiba o i neua. Me yokoa vavau, mo ngā one hapai nofo havelu loto, e lopeleine mo ui me vaiola manofetoa. Toko taha lelei taha i he nima mea a papata peka na ilalanga, cash prize whaki he tahi ne kuina nas pau. Lelei taha i lesson English, mau aka e pesete hiva ano poine ono. Lelei taha i lesson science, mau aka e pesete hiva ano poine hiva. Pale whaki he TCCU call. Lelei taha i lesson geography, mau aka e pesete hiva ano poine ono. Lelei taha i lesson lea whakasia pani, mawaka e pesete hiva poine nima. Lelei taha i lesson computing and ICD, mawaka e pesete hiva val poine tolu. Koe pale whaki he tonga women in ICT. Kapten ia e form tolu H, ua whakatoa ia i he form tolu, mawaka e pesete e hiva wha poine noa. Skolasipi panga wangeau, totongiako, whaki he tahine kuini nanas pau. Ave kotoa ia ki toko mololo ngele ia tonga tapu e Christine Enchelanien Chia Chen. Lelei taha i lesson in Biblical Studies, mau aga pesete hiva val poineua. Cash prize pangai wangiau, mi he tangato Aotearoa ko whakamanatu o Gloria Faith Saulala. Lelei taha i lesson lea whakatonga, mau aga pesete val poine ono. Lelei taha i lesson Economics, mau aga pesete hiva val poine wha. Lelei taha i lesson Accounting, mau aga pesete hiva tol poine fitu. Kapten o form tolu e wha. Kapten o form tolu whakakatoa, mau aga e pesete hiva wha poine ua. Cash prize paangai wangeau whake kolis tutuku, Queen Charlotte Aotearoa Nusila. Ipu mo scholarship totongiako ki he tau afe uanima, pia mo cash prize paangai tolungeau, koe whakamanato le sieli mo alakata, whake e kopati ola hei muli mo Sicilia kata. Ave kotoa ia ki uvea, mo maufanga toko atapu, e Elizabeth Sakalia. Koe form wha. Tahine ako mo ulunganga lelei taha i he whanau i ki. Pale e kolis tutuku, kolis ko Queen Charlotte. Cash prize panga te au koe whakamanatu o whaifekau savinata mahe. Cash paangai wangeau koe whake Suliana Manofetoa Junior, mo whangamakapuna koe whakamanato o Suliana Leongitau Manofetoa Senior. Me i pele hake alak whanua nofo kolofo ou, e mele kapa koinonia tua ki he lotu mafi. Toko taha lelei taha i he nima mea a, papata peka na lalanga.
Scholarship pa ngai wangeau fuaki he tahine kuini na naspau. Me tonga lele ka hapai matai ka tonga tapu e loto lua me Aotearoa Ludui. Toko taha ako whakalakalaka, koe pale a kolistu tuku scholarship pa ngai ni mangeau, koe whakamanatu o sātua lavulo, mo ne kamata e kautaha koe istutuku e seas whakatahataha a anu sila. Cash prize pa ngai te au me he iwi o whetāk ni ma wiki vei tongo tonga tapu e Pauline tupo se sika kapavare. Lelei tahi e le son lea whakasiapani, ma wagia e pesete e valtol po ine hiva, me pangai motu ta ane a vavau e maamaka mo he lotu tiunia lomu. Lelei taha e tonga moyanga whakafonua, ma waga e pesete hiva tol po ine ua. Cash prize panga te au, mo tohi molomolo mui vae, koe whakamanatu e pule ako maa lolo, ko maa ata havea. Me i whele mea hapai, fua motonga tapu, e mafi kau nanga sawaki. Lelei taha e le soni music, ma wake ai pesete e valohiva po ine nima. Ko ipu foake ana kofe ta aufa, ko kolis tutuku. Me i kolofo o mo nuku e ofa losina apensini. Lelei taha e le soni agricultural science, ma waka e pesete hiva taha po ine nima. Ko pale foake he Grower Federation of Tonga. Cash prize panga te au foake he canteen ayako. Me i maufanga mo havakatolo tonga tapu, e Melamina Juanita Filimoihala. Captain e Form 4 ela, ma waga pesete fitu tol po ine hiva. Me i whele mea hapai nofo havelu loto, e Betsy Hope in Faith Vea. Captain e Form 4 ema, ma waga e pesete fit fa po ine ua. Me i sapaata niwa fo o nanu mea tuvaru, nofo hateiho, e Fane Marieta Toki. Captain e Form 4H, ma waka e pesete fit po neono, me i hala ufuli vavau, la venga tonga tapu, e ana la taililo ki usila lampeti. Lelei taha i le soni mathematics, ma waka e pesete hivanoa, scholarship pa anga e whaangeau, fuake whaifekau paula mau, mo Dr. Jennifer mau, mo family, koe whakamanatu o lata tovo, koe fuafua tiu talahi tonga o kolisi. Lelei taha i hele son history, ma waka e pesete fitua po ine fitu. Lelei taha i hele son hydrography, ma waka e pesete e hivanima po ine whaa. Tolu i whakatoa e form whaa, ma waka e pesete valnima po ine valu, me i uiha hapai nofo e whanga o pilo levu, e kawhaika moana le tele siuma fua uta vea. Lelei taha e le soni English, ma waka e pesete valval po ine whaa. Lelei taha e le son computing mo ICT, ma waka e pesete val whaa po ine valu. Pale fuaki e tonga women in ICT. Captain e Form 4P, ua whakakatoa e Form 4, mau aki ai pesete valuono po ine hiva. Scholarship pa ngai wangeau, fuaki he tahine kuina naspau, me tala fo'ou tonga, tataka motonga tonga tapu e Ana Manu Elizabeth Mahe. Lelei taha e le soni Biblical Studies, ma waka e pesete hiva po ine ua. Cash prize pangai wangeau mi he tangato Aotearoa koe whakamanatu o Gloria Faith Saulala. Lelei taha e le soni lea whakatonga mau ake e pesete valvau po ine hiva. Lelei taha i he le son sainisi mau ake e pesete hiva nima pale fo ake he TCCU call. Lelei taha i le son accounting mau ake e pesete hiva tol po ine tolu. Cash prize pa anga e nimangeau no sila, koe whakamanatu o loiloi, whea mo e toa haangana, koe tax o ta ua whe maua. Mausia pa anga te au me he Pacific Timber and Hardware.
Lelei taha e lesson economics mawaka e pesete hiva ono. Lelei taha e lesson home economics mawaka e pesete hiva fa poine hiva. Kapten e form 4H koi urakia i he kotoa e ngahi form 4 mawaka e pesete hiva ua poine nima. Cash prize pangai wangeau foaki he kolistutukun sa alote Aotearoa New Zealand. Scholarship pangai ni mangeau totongi ako ko whakamanatu o mele sa atua lavulo mo ene kamatai a kautaha kolistutuku e sias whakatahataha a New Zealand. Ave kotoa ia ki lo mai viti tonga tapu e alisi koloi. Koe form nima. Toko taha lelei taha i nima mea a papata peka na ilalanga. Koe scholarship paangai wangeau foaki he tahine kuini kuina naspau. Cash prize paangai nima ngeau foaki e winse te uloi faainu koe kolis tutuku. Mauia ki kolonga toka tapu e lili tu akalau. Toko taha ko whakalaka cash prize pangatea umheivi o fetak nima mauia ki utulei babau no folongolongo Charlene Alowa. Lelei da yele son lea whakasia pani mauaga pesete valuono poine valu scholarship totongi ako ki he tau afe wanima foake e fifita tupou ko e whaiako. Mauia ki uiha hapai mo maufanga toka tapu e lotolua shaki ofa. Lelei taha ye lesson home economics mawaga e peset e fituono poine wha. Mai vausia pangatea foake he Pacific Timber and Hardware. Pale a kolis tutuku kolis kuinsalo te. Mauia ki kolo maile eua folaha tonga tapu e mele ofa ki aptanga pahulu. Lelei taha ye lesson history mawaga e peset e fituval poine tolu. Ki matai ka vavau ha bakatolo sia toutai e Rosiela haina i a fitu mo povalu tu poulatu. Lelei tahi e le son saini si mawaki a pesete fit fa poine fa. Ma uia ki te umba Fiji fa kakai hapai e Agnes tokanga singa. Lelei tahi e le son lea whakatonga, mauake pesete fitunima poine wha. Mauia ki atata sii e olita vilai. Lelei tahi e le son music, mauake pesete valua poine valu. Ko ipu foaki e ana kofe taufa, ko kolistutuku. Me ilei matua vavau me mapuhoi a te volo e mele na moe malele. Lelei taha i hele soni tonga moyanga whakafonua mawaga e pesete fituono poine ua. Cash prize pangateau whakataha mo e tohi molo mui vae ko e whakamanatu e pule ako maalolo ko maa ata havea. Ma uia ki ha ano ha pai mo nukunuku tonga tapu e manu tu whanga peini. Captain e form 5F Mawaka e pesete ono hiva poine ono me uiha hapai nukunuku tonga tapu e Catalina Valentine Lutui. Captain e form 5 ela mawaka e pesete fitunima poine taha me i folaha malapo tonga tapu e folau hola i Vaiola Hafoka. Lelei tahi e le soni siokala fi mawaka e pesete valnoa poine valu. Tolu i he whakakatoa e form nima mawaka e pesete fituono poine taha. Me i whahefa mo mawhanga tonga tapu e lātu tinamoni whakaosfolau. Lelei taha i he le soni biblical studies mawaka e pesete hiva taha poine tolu. Totongi ako ke tau afe wanima foake he Greenall Scholarship. Cash prize pangai wangeau me he tangato Aotearoa ko whakamanato Gloria Faith Saulala. Cash prize pangai ni mangeau
whake winse te uloi whainu koe kolistutuku. Le leitaha he lesoni Agriculture Science mau ake pesete hiwa tolpo ine nima pale whake he Grower Federation of Tonga. Cash prize panga te au me he canteen ai kolisi. Le leitaha i he lesoni Biology mau ake pesete valnoa po ine ono. Captain e form nima T, ua whakatoa i he form nima, mawaka e pesete valtaha po ine wha. Cash prize, whaki he tahine kuina nas pau. Ave kotoa ia ki Havelu Loto, Havakatolo Tonga Tapu, e Ahoika Mires, Misa Mien Junior Misa. Le leitaha i lesoni English mau aka pesete valu noa. Le leitaha i lesoni Mathematics mau aka pesete valu tolpo ine tolu. Le leitaha i lesoni Economics mau aka pesete hiva noa. Le leitaha i lesoni Accounting mau aka pesete valu taha po ine fitu. Ma mo cash prize panga ni mangiau nu sila foaki ko whakamanato loi fea mo toa hangana ko tax oiwa fe maua. Le leitaha i lesson Computing and ICT mawaka e pesete ono hiva po ine nima. Pale foaki he tonga Women in ICT. Captain e Form 5A, Captain whakatoa e Form nima. Mawaka e pesete val wha po ine ono. Cash prize pangai wangeau foaki he kolistutuku kun salote Aotearoa no sila. Scholarship pangai ni mangeau ko totongiako Foake South Seas Contractors Limited. Cash prize panga ni mangeau me he Milise Moi Foundation. Ave kotoa ki uiha hapai nofo he whanga pilo levu e Golden Piukinen Tohila Vea. Koe kalasi hoko, koe kalasi TVET. Kua whaaki ka teknau tolu, a certificate in technical and vocational studies, o ku iloa koe CITV-ESA, me he University Whawhanua Tonga. Koe o laia e nau whakakakato e ngahi le soni i he uhila, palama, ngowe, pia mo i tari kakai. Koe fuafua ka wako eni he kolis kuinsalo te e ngahi mala eni pia ko nawikuna ai toko nima. Best in Horticulture, whakataha mo i tohi whakamooniako CITV-ESA, cash prize pa angai wangeau whake ungatea tau whatofua, me nakolo sailingi tangi. Best in Hospitality, mo toi whakamooniako CITV-S, cash prize pangai wangeau whake ungatea tau whatofua, ki sia tautai o ua mo unga one hapai e Anne-Marie Vaumotou. Best in Hospitality, mo toi whakamoniako CITV-S, cash pangai wangeau whake ungatea tau whatofua, ave ki pea tonga tapu mele seini paongo. Top in Practical, mo tohi whakamoniako CITV-S, cash prize whakamanat pangai tolungeau ko whakamanatu o Aneta Junior, mo alisi patimati tali, mei fo'ui Colorado, USA, e Christine N. Ladu. Best in Electrical Engineering, Best in Plumbing, Top in Theory, pe mo toi whamoniako CITV-S, cash prize pangai whangeau, whake ungatea ta whatofua, mauia ki whahefa tonga tapu, Praise Moa Mawhileo.
ko e whomono. Ko toko taha lelei taha i he whanau lalahi. Cash prize pa angai wangeau spot lelei taha katak. Cash prize pa angai wangeau mi he tangato Aotearoa ko e whakamanato Gloria Faith Saulala fuake e Nelisa vai nuku mahe. Skolasipi pa angai ni mangeau ko totongiako fuake whaifekau fotofili na moa. Ave ki tataka motonga haaki o vavau e manatu loto e taha mo e eiki hafoka. O kunekei isiaina i he polo kalama ako. Sipoti, koe whakafofonga pe. Toko taha ko whakalakalaka, cash prize pa ngai te au, me he iwi o e whetakni ma uia ki pangai hapai, ta anea vavau no fotofoa, e Katie Silvia Whiaki Kaho. Lelei taha i he lesoni Visual Arts, ko lesoni a meitua, lelei taha i he tuitui ai whomono, cash prize pa angai te au fua ke he kolis tutuku in salo te Aotearoa Nusila. Ma uia ke sopo tau whaahau kolomotua e Hope Sapoi. Toko taha lelei taha i he lesoni lea whakawhalanse, cash prize pa angai te au fua ke e 5-star finance, me whaleloa hapai puke tonga tapu e Tilisa Whatantawake. Tō taha lelei taha i he lesoni Design and Technology i he tawhaake Clothing and Textiles ma o akia e pesete fitu valpoi neono. Koe vausia panga te au fuaki e Pacific Timber and Hardware. Pale fuake kolis kuinsalo te. Ma uia ki tataka motonga alak whanua tonga tapu e Tendra Ruby Sinclair Capriol Fungalei. Lelei tahi e le son lia whakatonga ma waka e pesete fituono poi neua me i hasini vei tonga tonga tapu e akanesi kawa pua mau. Lelei tahi e le soni biology ma waka e pesete valfa poi nenima me i hateiho havelu loto tonga tapu e litea ofa ki ulu ki vai sikalu. Lelei taha i he lesoni music, mau ake ai pesete fitunima poi neono. Ko ipu fuake ana kofe taufa, ko kolis tutuku. Lelei taha i he leson tonga moyanga whakafonua, mau ake ai pesete valtol poi nenima, cash prize pa ngai te au, ko whakamanato e pule aku maalolo, ko maata havea. Ma uia ki pahu kolofo o puke tonga tapu, sepiuta lolohea kavaliku. Lelei taha i le soni chemistry, mau ake ai pesete valfa poi ne wha me tataka motonga, noa papu vavau motua tākilangi e Shashima, Powen Haley, Waisele. Lelei taha i le soni physics, mau ake ai pesete valfa poi ne wha me i Homa Eua, la kepa tonga tapu e Simaima Fatai. Lelei taha Captain e Form 6 ela mawaka e pesete ono fitu poi neua. Me maufanga tonga tapu e ofa loto filimo e hala. Lelei taha i hele soni Design and Technology i va a Food and Nutrition mawaka e pesete valfa poi nenima. Koe vausia panga te au whakatau whoaki e he Pacific Timber and Hardware me nukuleka sapotau whahau e Kristina Katamao muliki ewa finau. Kapteni ai pe ai Form 60 pia koe tolu i he whakakato ai Form 1. Na ne mau ake ai pesete fitu wha poine tolu. Lelei taha i he lesoni Biblical Studies mau ake ai pesete valu fitu poine nima. Cash prize pangai wangeang me he tangato Aotearoa koe whakamanato Gloria Faith Saulala. Scholarship totongiako whakamanato e whaifekau ko te vita mo lātu mone.
Le lei taha e le soni mathematics mawaka e pesete fitunima poine ono. Le lei taha e le soni economics mawaka e pesete fituhiva poine fa. Le lei taha e le soni accounting mawaki e pesete valunoa poine taha. Cash prize panga ni mangiau nusila foaki ko whakamanato loi fe amo e toa hangana ko tax o ua fe maua. Le lei taha e le son computing and ICT mawaka e pesete valuona poine valu. Kapteni o e form 6K hua whakatoa i e form ono mawaka e pesete valunoa poine e fitu. Ave kotoa ia ki noa papu vavau, kolofo ou, nofo puke, i unisi e malata ki valu. Le lei taha i le son English, mawaka e pesete valnoa poine ono. Le lei taha i le son history, mawaka e pesete valnima poine hiva, ko tohi foake e saimonta mo e family ko e whakamanato o whai whekau toke tā kalapoli paongo. Le lei taha e le soni geography mawaka e pesete e valuono. Le lei taha e le soni agricultural science mawaka e pesete e valwha poine tolu. Captain e form 6B, Captain whakatoia e form ono mawaka e pesete e valutaha. Cash prize panga te au whake canteen ai ako, pale whake he Grower Federation of Tonga, cash prize panga iwange au whake he Kolistutuku Kuinsalo te auto e roa no sila. Scholarship panga ni mange au totongi ako, ko e whake e South Seas Contractors Unlimited. Ave kotoa ia ki na muka hapai, aho nono tonga tapu, Oliva, Peti Pakleata. Koe form fitu. Koe tuitui le taha i he form fitu o mahangai ai toko ua. O kunataki paanga te au koe whake he kolistu tuku Aotearoa Nusila mo e tohi foaki e te maleti wakasi uola. Pa me i lo whanga hapai utulei vavau nofo longolongo ko pi sila aloua. Pa me i nuku no muka hapai vai poa niwa top tapu nofo si atoutai ana aso. Toko taha ako whakalakalaka, cash prize pangatea me he iwi o whetak ni ma, me atata na kolo nofo hofoa whale siu mataele. Toko taha iwi lelei taha i he whaahi lalahi, cash prize panga ni mangeau mo ipu, whakataha mo himi mo tohitapu, ko e pare whake e linet ma asivaka ko iwi tutuku. Me i kanok pou tonga tapu, mele vai lea lātu. Lelei taha e le soni lea whakatonga, mawaka e pesete o noval poine tolu, me i nukunuk tonga tapu nofo vaololoa, me le ane pe lata o vainga pasela eukaliti. Lelei taha e le soni tonga meanga whakafonua mawaki ai pesete hivanoa point tolu. Cash prize pangate au ko whakamanatu e pule aku maalolo ko ma atahavea. Ma uia ki mata aho e ua na vutoka tonga tapu oto ota kakala tūpola. Lelei taha e le soni economics mawaki ai pesete fitua poine hiva me i pangai o honua ewa nofo ki te ekiu e li sita hiki leo i moana vawe. Lelei taha e le soni accounting mawaki ai pesete val tol poine wha me navtoka mokolonga la tai hoi ke lentonga. Lelei taha e le soni agricultural science mawaka e pesete fituono poine tolu.
pale whake he Grower Federation of Tonga, cash prize panga te au whake he Kentin Ayago. Ma uia ki Kameli ne yafu vai malo baba o nofo kolomotua e mele makitala tutoe. Lele taha e le soni history mauaga ai pesete hiva wa poine hiva. Tohi foake whaiwhikau Simon tā paongo mo family ko whakamanatu o whaiwhikau toka tā kalapoli paongo. Me I whasi mo e awhia tungi pea tonga tapu e whoeata ki te au. Lele taha e le soni lea whakawhalanse, cash prize, panga tahafe, Foake e 5-star finance, Vavau construction and Capella, ko e whakamanatu o Eleanor, Ngataia Lupe, Roseville, Puloka, Moala, ko e matapu le lahi o e tahiwa fituhiwa. Ave ia ki Havelu loto tonga tapu e Keino, Christine Keila Paia I California, Fine. Lele taha e le soni chemistry, mauaga ai pesete valu hiva. Lele taha e le soni biology, mauaga ai pesete valu noa poine valu. Lele taha e le soni tourism and hospitality, mauaga ai pesete hiva no poine fitu. Cash prize panga ni mangeau, me he Little Italy Hotel and Restaurant. Captain oe form fitu S, cash prize panga I tolungeau whake he kolistutu kun salo te Aotearoa Nusila. Aveia ki ha ano ha pai fuamotu malapo halalo nofo tofoa. Kaloni kakala latai parata moala. Toko taha I filele taha I he whaha I ki. Cash paanga ni mangeau, mo ipu, whakataha mo himi, mo tohi tapu, ko e pale whake e linet maas waka ko I fitutuku. Lele taha e le soni music, ma waka e pesete walu wha poine nima. Ma mo ipu whake ana kofe ta aufa ko e kolistutuku. Pe ak whake ki ai a e pale ko e whang malingi me I whale lahi, ko e cash paanga I wafe. Ave kotoa ia ki mata aho eua, nofo he peio man mataongo e mele fifita ulu heua. Lele taha e le soni physics, mauaga ai pesete fitu hiva poine hiva. Lele taha I he ngahi le son sainisi, aia koe chemistry, physics and biology, mauake ai peseti e fituono poine valu. Koe pare whake e pilinsesi latu fui peka mata aho tuku aho, koe paanga tahafe. Ave ia ki la kepa tonga tapu, uiha, nofo ipuke, e heleine o huafi. Koe lele taha I le soni statistic, mauaga ai peseti e fitu valu poine hiva. Lele taha I le soni calculus, mauaga ai peseti e valu valu. Cash prize panga ni mangeau, foake e la plou tau fo ulungaki, koe kolis tutuku. Lele taha I le soni mathematics, aia upia e calculus mo statistics, koe peseti e valu tolu poine nima. Koe pale whake e pilinses latu fui peka mata aho tuku aho, koe paanga e tahafe. Ave ia ki puke, malapo, kolonga, houma tonga tapu, e weiki mo uiha hapai, e sweet puanani me moana lata I holeva pohe. Lele taha e le soni biblical studies, mauaga e pesete hiva wha poine nima. Ko cash prize whaaki e tangato Nusila, ko whakamanatu o Gloria Faith Saulala. Cash prize paanga ni mangeau, ko whaaki e meita whatani tawake junior, ko kolistutuku I he ta wanoa no for Brisbane.
Le leita hele soni geography mau ake pesete valtol poine fitu. Le leita hele soni computing and ICT mau ake ai pesete hiva fa poine fa. Koe pale fo ake e tonga women in ICT. Koe captain o form 70 cash prize pa anga tolngeau fo ake kolistutuku Queen Salote Aotearoa no sila. Le leitaha I hele soni English, mawak ai peset e valutaha. Koe pale foake e snai kakala tuku aho, koe paanga e tahafe. Ave kotoa ia ki talihau vavau, alak fonua holonga mo pele hake tonga tapu, Rachel Mele Tupou Tatafu. Koe matapu le lahi, ki he ta ua fe ua wha, foaki kia iai pale mo ipu, foaki he koliskun salote, cash prize pangai tolngeau, foaki he kolistutuku kun salote Aotearoa mo nusila, mo e pale foaki e linet maas waka, koe matapu le lahi oi waf mataha, koe pangai tahafe. Tahine ako maa mo ulunganga lelei taha I whanau lalahi. Cash prize pa ngai wangeau, whakamanato whaiwhikau saminata mahe mo I whaiwhikau maalolo o kolisi. Ave moia ki talihau vavau alak fonua holonga mo pelehake. E Rachel Mele Tupou Tatafu. Koe pare o whakatou katea. Koe tahine ako alai sia, alai kolonga. Tā ki whanga. Pa whakatou matau he tapa kotoa e mo ui. Koe cash prize, pangai wangeau, whake suliana mano whetoa junior, mo e whanga moko puna, koe whakamanato suliana liongi tau mano whetoa senior. Cash prize panga ni mangeau, whake he akenga whakahoi fua nusila, mo ipu whake he kolistutuku koliskun salote, mo e pale koe whakamanato ungatea whanua havea senior. Ave kotoa moia ki tarihau vavau, alak whanua holonga tonga tapu, Rachel Mele Tupou Tatafu. Koe sivi mamaloa ke he wafe ua fulmawha, na sivi ai e form ono mo e form fitu. I he form ono, na e pau ke nau sivi I he le son tu upau e tolu, tānaki ki ai mo e nau le son le lei taha e tolu. Ko lawa iai I he toko whā me I he form ono ai sivi mamaloa. Ko e whā, pesete fitu noa me he sopo tau whā hau kolomotua e Christina Finau. Ko e tolu, pesete fitua poine nima, maue ki tataka motonga noa papa wa o motua taha kilangi, Shaseima Hailey Waisele. Koe wa, koe mamaloa mau mo lou maile, pesete fitu ono. Mau ia ki noa papu vavau, kolofo o nofo puke, Iunisi e malata ki valu. Koe kapten o sivi mamaloa e fomono, mau agia e pesete valu noa poine fitu.
Cash prize paanga ni mangiau, fuaki Emilise Moi Moi Foundation. Ma maloa moi lo maile. Mei namuka hapai, no tonga tapu, e Oliva Peti Pakileata. Iyo, katak peka toi whakaongo atu, koe ua na e mak mohono lo maile. Iunisi e malata ki walu. Koe form fitu. Na e pau ke nau whai ai le son tu mau e ua. Pea tāna ki at ki ai, mo nau le son le leitaha e whā. O kia e whā na waka o toko hongofulu maa tolu, ko nau la vai ai sivi maa maloa. O kia e ngahi maa hanga. Ko e hiva, mau a kia e pesete fitu noa poine tolu, maa hanga e ongo tamaik e toko ua. Me i havelu loto tonga tapu, Keino Christine Keila Pae i California fine. Pea mei ohonua pangai e ua, nofo i te e kiu, e li sita hiku leo i moana vawe. Koe walu o kiai moi mahanga. Pesete fitu noa poine fitu. Mei tua neki vale vavau ma ufanga mo fasi mo ya fito ngatapu. Sela si watama tau he fanga manu. Pea mei kameli ne yafu vai malo vavau nofo kolomotua mele makitala tutoe. Koe fitu, ma o kia pesete fitu taha poine ua, me i kolomotua o honua ewa nofo vaini e Catalina Valamotu Tauelangi Palu. Koe ono o kia e mahanga e tolu, ma o aka e pesete fitu ua, me i navu toka kolonga tonga tapu, la tai hoi ke leni tonga. Me sia ko veiongo kolomotua motua takilangi, Jasmine Nightingale tuifua peika. Me la kepa tonga tapu uiha nofo puke e Heleine o Huafi. Koe nima, ma wake pesete fitua poineua, me fasi mo ya fotungi pea tonga tapu foiata ki te au. Iai lewa mo ki whanau e toko whana na wikuna ai mama loa mo lo maile. Koe wha pesete fitu nima poine malu me i ha utu lau tonga tapu Luisa Hingano Helotu Junior Manu. Koe tolu mawaka pesete fitu valu poine malu me i puke malapo kolonga hauma tonga tapu e weiki mo uiha hapai suiti puanani me i moana lata i holewa fohe. Koe ua mawake pesete valu fitu poine ua ma mo cash prize panga tolngeau foake kolistu tuku Queen Charlotte Aotearoa Nuusila. Me tari hau wavau alak whanua holonga pele hake tonga tapu e Rachel Mele Tupo Tatafu. Koe kapten o sivi mamaloa e form fitu, mau akia e pesete valu fitu poine fitu, cash prize panga ni mangeau foake he kolistu tuku in Charlotte Aotearoa Nuusila, cash prize panga tahafe,
Foaki e Milise Moi Moi Foundation. Me ha ano ha pai fua motu malapo halalo no fotofoa kaloni kakala lata i pai rata moala. Ko e toko tolu tu ki mua I he tāna tuunga hono hiva ngofulu mawalo e kolis kuinsalo te. Ko e tolu mga kia e pesete valua po ne hiva. Cash prize pangai wangeau foake e Camila, Lavinia Moala, Rosemary Halaifonua Palu, ko e tolu whakatoa ia he tau wafe wataha. Cash panga ni mangeau ko foake e Meita Fatanta Vake Junior, ko kolis tutuku ta wanoa no for Brisbane. Ma uia ki fasi mo ia fio tungi vai ko puna pea tonga tapu e foiata ki te au. Ko e wā. Ma waka e pesete walu hiva po ine hiva, cash prize panga tolungeau, foaki he kolistu tuku in Salote o Aotearoa New Zealand. Cash prize panga tahafe, foaki he Bila Farming and Fishing Limited. Ma uia ki ha ano, ha pai, foa motu, malapo, halalo, no fotofoa, e kaloni, kakala, lata I pai rata, moala. Ko e ulu aki, ko e tuki mua, ko e kapten, o e kolis kunsalo te ki he tānak tuonga hono himang o fulu mamalu tau. Pe ko e taksi ai wa wafe maua wha. Maua ke pesete hiva noa po ne hiva. Fuaki ki ai cash prize panga ni mangeau me fale tohi ot motuanga o wha. Mo cash panga ni mangeau fuaki e Meita Fatanta Vake Junior. Ko kolis tutuku wanoa no for Brisbane. Mo cash panga ni mangeau fuaki he kolis tutuku kun Salote o Aotearoa New Zealand. Mo cash panga tahafe fuaki he kolis tutuku kolis kun Salote. Mo ipu fuaki vai mo ana mafi le ota. Mo e toi ipu. Mo e pale ko whakamanato e urakpu le ako ko Mary Thompson. Awe kotoa ia. Ki tali hau tua neki vale baba. Haa feva lo whanga haa pai. Alak whanua pele hake holonga tonga tapu. E Rachel Mele Tupou Tatafu.
tuki mua, koe kapiteni, koe tax, koe ua noa ua wha. Ko Rachel, mele tupo, tatafu. Sa whanau ko o tokoni, tokoua. O tokoni, kia mere. O tāri ko ia no mai pare. Pale kua whaaki I he tāna ki tuang tu ungani. Whakamalo atu tahi ne kuini. Then get hiwa whakakato ai Koris Gonzalo te koe antema Let's Day Seleso Concerts All Unite. Whaoa handeri. Tata ke whahiwa. Iskeri kawariko. Me whaki warwhitu poini ma FMA. Me live stream at Broadcom FM Broadcasting. Tana tunga Koris Gonzalo te. Tana tunga no he mo fulma valo. Ye wano wafa.
koris kun sa te me fa ko ya handeri le vamalo se amo prestenio se asusan sa na pa ka to kita te vita gloria vea tau whawhita i ki he o toa, ne whakawhainga maari e mea ko tōpe, e harawa ke whakakakato, ai ui tōnga, mo whak, e ngāhi whakamalo, mo whakalanglangi, ai koriska kunsalo te ki wawhi ua whā. He wawhio ko e tāu pe ia o e kātoa ngani, haere mai o whai e whakakoloa, e whai e whakalanglangi, e whai mo e whakamalo, o ke whakafofonga i lelei au pito, ai tapa katoa pe, e ngahi mea mahu inga keri tau tolu. Mau o whātu, e ngāri ko whakamāpopa he koriskun sāra te, ngahi tānak tuunga katoa, e ngahi hako ai siasi, ia hon, e mālo e kei whakoloa langi, whakiiwi, e maulotu pe ke monuia ai whare o tupou, pea kei tolonga e lotu mo e tawatai nā ki he whonuan, e ko mou mokoi ki he ako, kuia kune hapai ai lotu mo e ako, pea mo e tawatai nā ki he whonuan, mau whamaro tau pitu. Whamatala whatau ko whai he pure ako, ko e tāu pea o e tauni ke takibua pea e a Fiona, ngahi whotutu, me ngahi visone, pe kai ki hara ke kawatu ai pe whamalo ai siasi, konferensi ka mai siasi, maro mua, hai kei hifo me i wharela, ke hake aki ai whatongia tupua koe ni, koe tauhi ako, mau whamalo atu. Ia whio mau whaamu ke lava e korisko kunsalo te o mai hangai whae mo kakai whiwhine tau mo e whanua. Pakotui koe kawenga kua whotu mo ia kua whanua ia e he korisi he tauni o ne whakaloto lahi he oku mahu inga ke iai hawhiwhine tāau motonga. Pakotui ko ombek tau tolu he hala whanonga ke tau tāu pe moe kau sewaniti mo nau pitu. More ke mamao ha tau tuatamaki e ke i whakahoko whatongia e koriska kunsalo te ke iai hakakai tāau kua ngai whae ai whanua ta moelo tu ia ka hau. Mau tala monuat, e mau ha Christmas Revia, pe mau tau fo monu ia. Pe pokai whamalo au pito, i he pure ako, maha sio kau ngawe, tau whaatala noa pe ke mai rewa, tau ni ko tuku mai mo mai rewa, mo whai ngāwe ke ako e tau whanau, whai ngāwe ke tau ho tau api, mo popo ke langa whalakalaka, mo hala whanonga, ko e sipe ki whamaron pure ako, mai o tokoni, ki utalahi, tau la e ke kunsalote, kau whai whakau, mo tolo kotoa be ku tauhi, ai korisko kunsalote i ke tau. Ngai mātua, ko tui ko e tāu penia o e ofa mo e poupou mo e tokoni nā mou whai ki o mou whanau o ku whai e fia rahi o e ahoni. Bea ku whakawhai pe whakamalo, malo mo kei ofa he siasi pe mo e kaha o e whanuan mo kei tui, mo kei whalala. E ome o mō whanau ke koriskun salo te
pe ako i nau tolu ke me au tau fia ai mo me au tau amanak le re ki ai malo pito mo popo ke ngau e to be o fai mata pule lai sa mai ka wako ogo tatau me ha ai fia mau ke mo ki malo loa ko lava e ga fatongi ai tauni fu ante ma ko ni na mo fai fra osi ko dui ko koloa ia o tauni e tau fok mai pe o tau mo sevanit tau fok mai pe o tau mo fonua tau be mo hoik fafin ka ko lami ko ia tau ke le ma o gloria o lang ko to be ko tau ngawe ia he tauni paste na ko ka ma ho pon nga ko ko risi a ko to nga ko duduk ka ma ta to lo si ko fungan ni o nga mi tau ko to be ke tau ma o gloria ka mo lang ko o to pe fai ge tau christmas mo tau fo mo no ia pe ho ka de tau mo ui o go o fatu pe ko tau to he malo bitu Himito ko la uia he taxi e tauni. Rachel Mary po tau katoanga tanak tuunga e tau ano wafa ni mangeau fango fulma fa himi ni mafafa mo mea ke tau hiva. Nga we atu hanga fai ai fina ngalo he tamai hala ne fo wai ho tau eiki tau mo na sevaniti. Vesfausi, nga we atu kei tu ai la, koi aho o kua fingata. E nima fai tog malolo ke lang. Klais ke ofla he toa ke tau tamai ko fio he lau mare maanyoni kia tau toluia o tangata. Amen.
ia e tana tunga hono hiwang fuma wanu ai koris konsalo te po hopa tu ia me wano tu po mena centurio lo tu inu walofa fa langi ko taini kuni kuna na spau sea presenio se si fa ka do tante vita ro ia havea to dor tu ki mo ko ia hani me tana tunga ko tolu mi fasimo me afatungi pea mo pea ko foi ata ki te au ko e wa me ha sini fo motu ha ano no foto foa karon kakala la te para ta moala pe ko fica luaki pe ko taxi a o wano wa fa me tari hau tani vare ala fonua per hake pe mo holonga tonga tapu Rachel made it to Paul Tatafu. Padang ni avle le tu vai fatinga. Le ja war fitu po ni ma ba be hoke. Live stream go Broadcom FM broadcasting. Ka vai fatinga ko ya me sayone. Arbate kisina honest saloni. Kwa sa salaka. Mumea.